Kitabu cha Malaki mriangoni wa hiri alombi manaonywa mstari wa kwanza. Haya amuri ibezuru yenu nini alombi sirikizani na mugagwirega ganumwambirago kala kamda gasirikiza na kugwira kurishimu zina rangu bona majesha namba ndamlani haunga na baraka zenu mrizo nazo kwanza mosi hata nazilani kare kwa kukala kamugatuwire malagizo gangu lolani ndaadhibu ana enu na nihalego mavigao wanyama msinzao kaiza sherehe zenu numuhake mumo usoni mwenu baada ya visho kunda kuzatuma muhala unga na gomavi baada ya gago ndo mdo manya kukala mimi na ng'ombe ziramri ili kwamba kilagane changu na lukolo la wiki enderere visho ndo ambacho Bwana wa majeshi kilagane changu nayo were ni kilagane cha uzima na dheri na minapa vitu visho ili muniishimu baima kiniishimu jiri na makinirigo hazina rangu omanda fundisha garoga kalani gaujiri na kama fundishire motuga ulongo manenda hangunga nami kaza dheri na hachi na makenda nchi makiricha utiriri kwani mafundisho ga alombi ganatunza elimu na atuni mama le mafundisho kula kwao maana ni ahunwa Bwana wa majeshi Bwana majeshi namba ela nini ngwairiche yongira mkenda twanji mangire dhambini kwago mafundisho genu na mkibanda kilagane changu na lukolololawi kwa utu huo mimi na minda muhenza mvudhi ni atosi na kuzarauliwa kwa kukala mwazirisha ngira zangu na kunyesopendeleo kaiza mautuga sheria. Mstari wa 10 atuma koso waaminifu kwa Mlungu samba hosi babiyehu ni mwenga kisha samba hosi fombwa ni Mlungu mwenga mbona unabanda kilagane cha karehu kwa kuhendera na waaminifu atoa Juda mabando waaminifu maenda utogusukiza kuko Yerusalemu na kazi nchi nzima Israeli kwa ukala mahangiza nyenye hatuaere henzaho Bwana kwa ukala achemafu yao vizuka mtu yose hendaye utuo kiza kuna nareha sadaka mbere za Bwana kaijalisha ni hani Bwana na mtu sekamare na lukolo la Jakobu utungine muhenda oniu muna kizaza kije cha kombozera sadaka Bwana na matozi na kurira kunjina kwa gula kwa ukala Bwana kakubali kaherezo sadaka zenu na kiza kafairo nukuzeokera kula mikononi mwenu ila ninwi mnauza mnamba nikono nikaukera sadaka zehu nikuwa kukala Bwana wakala shahidi wa kilagane cha kwako na mcheo wa uthanani uzoe kumwaminifu uzoe kumuaminifu kwakwe hizo handemu zungumzio na mcheo wa kilagane samba Mlungu wakumba uwe na mcheo mkale kitu kingwenga nyosi mwakwe kaiza mwiri na roho lengora Mlungu kwenda visho ere ni mjala ho mdio mwago haiye kwa visho zimanyirirweni pore mtoka koso aminifu kwa mcheo wa uthanani Bwana Mlungu wa Israeli anamba nzame na mtu kumricha mchewe mana ni karakara na kufinikira uyuwe na nguo kwa visho zimanyirirweni kaza mioyo yenu pore mkakoso aminifu kwa chenu. Mstari wa 10 nafungahe siku ya hukumu izafika hehi mzamtosha Bwana nago maneno genu ela numnauza kwamba ni maneno gani fizigo mtosha nago mzamtosha kwa kwamba usimahenda umaini adzo matoni mwa Bwana kiza mnamfahiza edu kuuza ye Mlungu hachi behata hiko